urante na jai kini jaka luka loera si technical staff kere politicians kere kanuka inyabuka na peta nuka polo aneo districta nesabuo cham ai tutubi kapulu Ikeuna lole karulo kanwa si pedora na peta no da unita Etutub kanuka polo na kai districta lobo kedea shawani jumemong raban loke kanslo ngare ni kini auda ne kane ko districta peske budget lo bilioni akaise una lukanyuni lore losi ayangara ana peta no iganga kinesi e community lobo kedea e percentage le pol 58% le budget eraile kamara kera kiro na shoma obuni akiro no angalew kedi routine projet apote tubo te budget lo bilioni na kaisa unia no kanyape kadi chieboro toma lolo e atakinosi bilioni ziare toma koloke bis dawa pasingal le budget le milioni na kaisa uni bilioni za kaisa unia no kanyauni kadi chieboro toma mono kere rai na rai le atakinosi akiro no beta swamo districta pana edumunte districta bilioni do pet le beta swamo erot e colas le lo sab arwa kade colas le lo si idongole Kasro ni sa koto ajene pone de julaleri kapune pete milioni na kwatuni na kora kintapugan nako kiding bokedia tawni council anu kesida dukun adeki sketch na ka grade 3 laije o chalolo kunguro konyedo gurauna makin lona peta no eje asebe poni julaleri kapunu ngulbobo kanuka dukune ward arai OPD laije bokedia health center 4 yeno ni kere bigwa ki kapun to madeki sina bokedia health center 4 milioni akwata uni nebe to radu kyonyes polokebe beta kironwe po alo 6 ngaren am kapungune poto ta julakin da do council tube nyeki kapungwa ngepangana ire do kona e bongordo to ratify atapase ay temokini e procedure kere na rebeta aronis code bere kan bere code woni dukyo e budget lolo mamso district councillors e beta dumnunu ekose molmens nule midumnene so from central government amenga jeni nara mami na itaiso reasons ziborema mulolo sebeto radumnunu allowances cost nule midumnene so oibe angida na elo mita ala jo swapai na de no moto sakrono kediano districta nyesi kuma ni billion de dope no abeto rasomero tolo anyo no Kide ward ameanga tuno mission enya kunoboton Kide ward industry ya beta somero to ngone low cost ceiling konye no au moken e juli kapununu e berai isigi ne beta somero tino kere no bokedi ya that's wrong mama nganyu tingule kapu because kapu no eje sachola nesilu esemero la township primary school esemero ebola dex na kunguro parents milioni na kwata uni e mame bobo ne anyu to reni bwadi kakitabe je milioni e kapu ne billion no bona munengo isoma nyesidu chane be no adaw na Etutub ipika kinete Thomas Omshoit yongo kwape le secretary speaker le council bunga yala mkina le council la bunga jala ko kawara ke pedo trasomboro to mapaki mame lui apega na kin that is very good Daisy Dry oppose TV East Kobukedia district.